Mundu gwitwo Githaiga wa cai, asante sana mundu wa miario yaku na ne yanginyira na ne ndamiona bati ni kwenda gukwira mundu gwitwo Githaiga mundu eka wega nyeka wega na mundu arugama na uri unginyirwo ni arugama nake mundu gwitwo Githaiga kigweta andu acio othe ndiragweta mareka wega nyandu na matuteithitie riria Beti arari na thina na riria Beti arari murwaru Githaiga riria Beti arari murwaru we utoi we ndwe diti Beti arageragira we ndwe mathina Beti arageragira haujui ile uchungu Beti alikuwa anapitia Mr. Githaiga but when comes na appreciate wale watu ambaye wanatusaidia wamesimama na sisi, hata wewe simama na Beti, hata wewe toa kitu yako lehe unaeto ku appreciate lehe unaeto kwire ni wega yakinya ni siasa mundu gwitwo Githaiga ni tukage siasa bati yakinya ni guteithia tusaidie tiga kurehe siasa icio rarehe cia wana na cia ngoma mundu gwitwo Githaiga acha upusi ti hira ria siasa ni hira ria guteithia Beti kumuhurukia na thayu na Beti witu ahuruke thayu. If the president niane na kindu giake turakumu appreciate niki munini wake na kindu giake turaku appreciate niki even wa Munyoro dige the interview tulisema even wa Munyoro we appreciate ni turonire miario yaku ya kwendithia family pole na tukasema hivyo na aruta kindu even wa Munyoro tutasema ametoa Gwantero wa Munyoro atupatie kitu and we will appreciate na nyararirie wega na tuhuo uguo nyararirie wega mundu gwitwo Githaiga even the president ametumana na even today ametumana na pesa yake cia kuhurukia Beti na mutongoria wothe we mwena uriku either we uko pande gani either umesimama wapi twi haha riu tuhurukie murata witu gwitwo Beti mambo ya siasa Githaiga weka kando okorwe mundu mukegu we ukagwika siasa amathiko ma Beti ti siasa tureka wewe waigua uria turabanga tukwagiriire we panga mambo yako tafuta watu wako huko panga komiti yako ukuje tuambie tumepanga hivi tumechanga hivi na hii ndio pesa ambayo tumeleta inakubalika watitiga guikara hau we kanyamu hau ambiririe gutukuma na gutuya urariku kwenda